Srpski filmski festival u Čikagu svake godine ide pod sloganom Spojeni filmom, vođeni ljubavlju. Povod za temu ovogodišnjeg Srpskog filmskog festivala Čikago bila je 20. godišnjica od NATO bombardovanja Republike Srbije i Republike Srpske. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da kažem da je ovogodišnji Srpski filmski festival otvorila velika zvezda našeg filma, ne samo zvezda kod nas, Srbije, već i Rusije, zvezda Balkana, Miloš Biković. Pored Miloša Bikovića, naši gosti iz Srbije bili su Petar Ristovski, Miodrag Radonjić, Danica i Teodora Ristovski, a iz Pittsburgha Miloš Rastović. Ovogodišnji festival započeli smo onako kako to dolikuje svim velikim festivalima. Na crvenom tepihu, ispred elitnog restorana Markeza u centru grada Čikaga. Limuzina je dovozila goste, a kamere i blicevi su škljocali na sve strane. Veliki broj medija je propratio njihov dolazak. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to our 7th Chicago Serbian Movie Festival. With us tonight, Miloš Biković on the track, Miodrag Radonjić, actor and producer, Petar Ristovski, director, Teodora Ristovski, actress, just missing Vlada Ristovski tonight, I'm sorry. Povezani filmom, a vođeni ljubavlju, ove godine slavimo naše filmove uz tužno sećanje na 20. godišnjicu NATO bombardovanja Srbije, a pod sloganom Ka svetlosti bez međa, jer zaista u svetu filma i tami bioskopa nema ni granica, ni međa, ni prepreka, samo prepoznatljivog uzbuđenja i uživanja u pokretnim slikama. Ja sam prvi put u Čikagu i praktično sam prvi put i u Sjedinjenim Američkim Državama, zato mi je posebno drago što sam večeras ovdje, osjećam se počastovanim i izabranim, da dam svoj doprinos u toj borbi da se naš taj identitet očuva i da se ne izgubi. Ono što nas čini posebnim, to su stvari koje su jedinstvene, to su stvari kao što je naša kultura, te naše priče, naš jezik, žargon, ritam koji pričamo, način na koji se šalimo i neke naše zajednička sećanja, naše kolektivno svesno i nesvesno koje se u mnogome u filmovima ogleda upravo. Zato vam hvala što ste večeras došli ovde, zato što na taj način i vi u tome saučestvujete i smatram da je to jedan lep način da proslavimo život i da proslavimo postojanje naše kulture i našeg naroda. Hvala. Može.
Zatim su sljedeća 3 dana u luksuznom bioskopu AMC Dine-In u Rozmont teatru ljubitelji 7. umetnosti imali prilike da uživaju u odličnom izboru naših filmova. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem selektoru iz Beograda, Aleksandru Vlajkoviću, koji je u mnogome pomogao i radio na ovom izboru. Nemamo kao Hrvatska Dubrovnik da bude King's Landing u Game of Thronesu, niti smo Češka da imamo Praga, ali sa onim što imamo, a pre svega sa vrlo obrazovanom radnom snagom u najširem smislu u oblasti filmske industrije, činimo najbolje što možemo, dajemo sve od sebe da pomognemo našem nacionalnom kandidatu za Oscara. Sada se sve snima sve više i mislim da je filmski centar najzad počeo da funkcioniše kako treba i da te selekcije i način na koji se dodeljuju sredstva, da to sada je napravljeno tako da sve teme mogu da budu zadovoljene i finansirane. Izvinite. Jasno. Rade. Ljudi su bili veoma dirnuti jer postoje tako neke istine ili da kažem neke strane istine kojima nije dozvoljeno da budu glasne, nije bilo dozvoljeno da budu izrečene. Eto, mi smo jedini igrani film za 20 godina od bombardovanja snimili, i to uz pomoć ruske strane, čija je ovo bila inicijativa. Sigurno da su ljudi koji žive u Americi imali jednu drugačiju sliku o bombardovanju Srbije i o generalnom ratovima u Jugoslaviji, koji su im plasirali mediji. Tako da, mislim da ovaj film je značajan i zbog toga. Mislim da je to neki pravac u kojem smo mogli da se razvijamo, jer je važno da razvijamo svoje odnose ne samo sa tradicionalno prijateljskim zemljama, nego i sa zemljama koje nam u posljednje vreme nisu bile naklonjene. Možda i tim pre to isto treba razvijati i menjati sliku. Положение критическое. Не уверен, что мы все вернемся домой. Svaki čovjek je čovjek od smisla i potrebno mu je da zna gde pripada. I mislim da je zato izuzetno važno što se kroz kulturu na ovom festivalu i kroz film upravo ta veza sa maticom ojačava i pogotovo kroz ovakve filmove koji imaju jednu rodoljubivu tematiku, patriotsku tematiku, koji su istorijski filmovi, zato što su to teme koje pomažu ljudima koji možda u nekoj svakodnevici zaborave odakle su i gde pripadaju, a onda kad odgledaju ove filmove koji su neka vrsta ipak jednog večnog spomenika na sve te događaje, im pomažu da se prisete i podsete ko su i odakle su, ko su bili njihovi preci, neki ljudi koji su se borili za slobodu. Ja sam došao ovde da se borim i da pogineš. Cilj je bio da se ličnost kralja Petra osvetli sa neočekivane strane, da se o njemu govori kao čoveku, kao pacifisti, što zvuči možda na prvi pogled, na prvu misao paradoksalno, s obzirom na ceo ovaj put koji on prošao. Predlažem da pozovemo i njegovo veličanstvo, kralja Petra. Njegova mudrost nam je u ovom trenutku neophodna. Nemoj da brineš, sve će se ovo brzo svršiti. Sine moj, rat razmešta po svojoj volji. Mi smo nastojali da prikažemo sve ono što su američki Srbi doprineli u izgradnji Amerike i sveta. Kroz njegov lik, zapravo i kroz likove drugih velikih Srba, pored Pupina, mi smo opisali sve ono što su naši Srbi doprineli, tako da glavni zaključak je zapravo filma, dokle god smo na ovom putu Tesla i Pupina, velikih ljudi, mi možemo biti sigurni da nećemo biti izgubljeni ni za svoju veru, ni za nas same, a ni za otadžbinu. To the people of the United States,
On Sunday, the 28th day of this present month, will occur the 4th anniversary of the day when the gallant people of Serbia, rather than submit to the studied and ignoble exactions of a prearranged foe. Ja već godinu i po dana se nalazim u pripremama za projekat, igrani projekat o Nikoli Tesli i imali smo nekoliko sastanaka sada u Los Angelesu, Miodrag i ja sa kolegama iz Hollywooda, zato što želimo da tu temu napravimo tako da ona bude globalna, jer je važno da svet prestane da nas doživljava kao zemlju bodljikave žice, nego da nas doživljava kao zemlju prvog IT stručnjaka u svetu i kao zemlju čovjeka koji je dao neizmjerni doprinos svetskoj baštini i tehnološkoj. No matter where you are on life's journey. Vrlo su želeli da čuju šta mi mislimo i vrlo su prihvatali dosta sugestija, tako je bila jedna lepa saradnja. Sve vreme je bilo taj natpis da se akcija zvala NATO-a Milosrdni anđeo. I onda smo mi na kraju nešto, da proverimo mi to, ispostavilo se da u stvari to se nije, da je to bila javni neki spin. Zvala se Noble Angel. Da, Noble Angel. U stvari plemeniti nakovan. Plemeniti nakovan, da. Tako da recimo onda smo, to smo promenili u filmu par dana pri premijeru. Da, pri premijeru, zato što bili smo veliki pritisak od toga, mi smo htjeli da ne pravimo greške, da izbegnemo koliko god je moguće da film ima jednu vrstu tendencije političke, nego da bude priča o običnim malim ljudima koji su bili vojnici ili su bili civili ili su bili policajci ili su jednostavno bili žrtve rata. Tako da to nam je bilo važno da ne popadnemo u tu neku zamku. Mi smo ove godine prikazali 2 dokumentarna i 5 igrana filma. Prvog dana prikazan je film Ka svetlosti Save Sajka. Gledajući u zvezde, on vidi u njima i matematičke formule, vidi u njima svetlost i snagu, vidi u njima savršene mašine, vidi u njima inspiraciju i vidi u njima nešto što budi maštu. I zato Pupin kaže da ne bi ni Tesla ni on uspeli da toliko stvari promisle i donesu ovom svetu, da nisu bili inspirisani pogledom u prirodu i onda zaintrigirani time da razumeju kako ona funkcioniše. Svetlost je izvor života, snaga koja pokreće svet oko nas. Ona je ta koja pokreće i svet u nama. Dela velikana čine da svetlost tumačimo i kao izvor dobrote. Ona je ta koja vodi do velikih dela, do boljih nas samih. Svetlost je putokaz ka duhovnom, emotivnom i moralnom razvoju čoveka. Zatim je usledio film Balkanska međa. Slušao Nuno. Da li si se? Kučko, srpska. Ej, čoveče.
Hristos i vuče. Šta radite to? Na veliko iznenađenje i na veliku radost naše publike, nakon projekcije filma Balkanska međa poklonili su se Miloš Biković i Miodrag Radonjić i odgovarali na pitanja čikaške publike. Autentični snimci dočeka Rusa u Prištini, je li tako? Tačno. Ja sam među njima. Lako pristao Kušturica da igramo zajedno. Sa ovakvim momcima, glumcima i producentima, kakvi ne. Nije tražio honora. Bravo. Ovo je sad moja država. Tvoja. Doveo sam vam druga. Izađite da ga pozdravite. Ja sam Predrag Stanković, živim ovde u Čikagu već 25 godina. Film nosi veoma snažnu poruku o događanjima, o istinitim događanjima na Kosovu i Metohiji. Šta je u stvari lažna država Kosovo, u stvari jedna prometna stanica za šverc droge iz Azije dalje u zapadnu Evropu i Ameriku. Drži punu pažnju čitavo trajanje filma, a izuzetno je težak za gledanje ukoliko niste spremni. Ja sam Mirna Kusalović, ja sam iz Sarajeva. Film je fenomenalan. Zaista bilo je trenutaka gde je bilo teško gledati i sjećati se, budi sjećanja. To ne treba nikada da se zaboravi. Festival je fantastičan, podržavam ga od samog početka, svake godine je sve bolji i bolji. Film je bio fantastičan, dosta emotivan, vidjelo se da su radili sa jednim entuzijazmom da pokažu šta se dešavalo tih nekih kasnih 90. godina. Ovo mi je 5. godina na festivalu. Festival je svake godine sve bolji i bolji. Mi smo ovde kao dijaspora da podržavamo festival, da uživamo u filmovima i da prinesemo tu neku entuzijazam prema srpskom filmu i stvaralaštvu. Marijana Erceg, ja sam iz Sarajeva originalno. How you doing? Look, you may not know how, you may not know when, but God will do it again. All right. Svirali su nam Raša Magenović na gitari i Vlada Dinić na klarinetu. Još jednom sada zvanično. Dobroveče, dobrodošli na 7. projektu Festivala srpskog filma u Čikagu. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the 7th Annual Serbian Film Festival in Chicago. Srpski filmski festival u Čikagu od ove godine dobija i takmičarski karakter. Biraće se 3 pobednika. Pobednici u 3 kategorije. Best Female Actress, Best Male Actress, and Best Film. The organizer of this event, the director, Slavica Petrović. Od srca nam dobrodošli, jednu toplu i srdačnu dobrodošlicu svima vama koji podržavate naš film, svima vama koji ste svake godine sa nama kao sponzori, a posebno hvala veliko i toplo našim dragim gostima iz Srbije, koje neću sada imenovati, oni će dolaziti kada ih pozovem. Hvala. Gospodin konzul Žeran Republike Srbije u Americi, Milan Radinović. Dobroveče svima, dobrodošli na Srpski filmski festival u Čikagu. To je jedan veliki događaj iz više razloga, ne samo kulturno, nego je to za mene jedan događaj koji pokazuje izdržljivost
naših iseljenika, jednu kulturnu upornost i jednu prosto dok imamo tu kulturu i dok čuvamo našu kulturu i našu tradiciju i dok se sećamo naše zemlje, mi ćemo dotle biti snažni i bit ćemo pobedni. Želim vam svima sve najbolje. So enjoy. Thank you so much. Iz Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu, tu su gospodin Albert Kesić i gospođa Drina Rajnić. Hvala, dobroveče. Mi nećemo se uopšte buniti što ste nas pripojili Srbiji. Tako da i mi se računamo kao gosti iz Srbije, tako da nam je drago. A drago nam je pogotovo da smo ponovo među vama, pogotovo da imamo ovako lepo društvo, ugledno društvo. I moram da vam kažem da je velika čast da budemo deo ovog programa, da vas pozdravimo u ime Republike Srpske, u ime člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i cele vlade Republike Srpske. Representing the Russian embassy, Anna Troshina. Please welcome Anna to our country. May I say a few words in Russian? Да. Я благодарю организаторов этого замечательного фестиваля. Thank you very much for your invitation. And I want to call you brothers and sisters. Спасибо, сербские братья и сестры. Приятного фестиваля. Спасибо. Tu su nam reditelj Petar Ristovski sa suprugom, glumicom Teodorom Ristovski. Producent Miodrag Radonjić. Producent i glumac Miodrag Radonjić. Glumica Danica Ristovski i zvezda srpskog filma, poznat na Balkanu i šire, glumac i producent Miloš Piković. I ono što vas ovde razlikuje od ostalih naroda u Americi, na ovom kontinentu, je svest. Svest o svojoj istoriji, o svojoj kulturi, o podizima svojih predaka, koji je jedan važan reper za vrednosti koje bismo mi mogli da postignemo u svom životu. Ta svest se neguje kroz kulturu. Zato mi je velika čast što sam danas ovde sa vama, jer s pomoć ovog filma koji smo radili sa našim braćima iz Rusije, sa našom braćom iz Rusije, i htio bih da se zahvalim našoj ruskoj braći i kolegama i producentima i ruskoj državi što je, na čijim smo krilima uspeli da napravimo ovaj film. Eto, hvala vam. Sledećeg dana imali smo 2 igrana filma. Najpre smo imali Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog, a zatim i film Delirium Tremens u režiji Gorana Markovića. Vojnik Momčilo Gavrić, istupi! Po naređenju njegovog veličanstva kralja Petra I. Karađorđevića, vojnik Momčilo Gavrić, sin Drinske divizije, proizvodi se u čin kaplan. Čestitam ti. Hvala ti, veličanstveni. Naši gosti, Petar Ristovski, reditelj i glavna ženska uloga u filmu, Danica Ristovski, poklonili su se čikaškoj publici, a nakon toga su odgovarali na pitanja publike koja je bila duboko dirnuta ovim filmom. Ja kad sam istraživao o ovoj temi i o ovom filmu, sam zapravo shvatio da je vrlo malo nedostajalo da zauvek budemo izbrisani kao nacija
sa ove planete i da zapravo ti ljudi koje ste vidjeli u ovom filmu, da smo njima zaslužni što smo danas slobodna zemlja, slobodni ljudi i da mislim da naš dug koji bi trebali da odužimo njima, da su to neke borbe koje treba da vodimo na polju nauke, kulture, umetnosti i svim nekim ostalim poljima koje podrazumevaju da ne bude nikakvih žrtava. Dobroveče svima, nama je velika čast što smo večeras ovde sa vama da podelimo vaše utiske i naše posle godinu dana od beogradske premijere i hvala vam na ovom pozivu. Mi se osjećamo ovde izuzetno i počastvovano i važno i hvala vam još jedanput. Znate li Marinka Spasojevića iz Lovca? Ne znam. Švabe, semenim se zapravo. A u kojoj diviziji? Puko ili četi? Znam samo da je pod komandom generala Stepe Stepanovića. Kao i svi mi ovde, stara. Ovaj film, doprinos naše porodice, da je ovaj film zrno večnosti za istoriju. Da li planirate da se i ubuduće bavite istorijskim temama? Ovo je velika stvar za srpsku istoriju i za mlade generacije koje znamo da ne čitaju dovoljno o srpskoj istoriji. Potrebno na jedan modern način napraviti te istorijske priče, doneti baš zbog mlađih ljudi i te publike, da kažem, tih naših klinaca. Chicago je stvarno kao neka druga kuća srpska, zato što od prvog trenutka, od kad smo ovde sleteli, ja se osjećam kao da svoj na svome, što bi se reklo, zato što prvo sam Chicago upoznao kroz mnoge filmove koje sam gledao kao klinac, Samo kući, pa onda Batman, Blues Brothers, tako da sve ova arhitektura i ove zgrade, mostovi, reka, sve sam ja to već dobro prostudirao i upoznao, tako da kad sam došao ovde, samo sam nekako, su mi se povezale sve te slike, tako da zaista i dobrodošlica, kako ste nas dočekali ovde, toliko srdačno i toplo kao stvarno nigde. Ne znam da li sam ikada srdačniji i toplije dočekan nego ovde od vas u Čikagu. Iako smo ovde tek 3 dana, mi osjećamo da vama pripadamo, jer ste nas primili fantastično. Festival je organizovan fenomenalno. Svi vi koji ste ovde u organizaciji, mislim da ste stvarno profesionalci iz sveta filma koji znaju kako se jedan festival organizuje. Od najsitnijih detalja sve je na zaista svetskom nivou. Mi vam čestitamo na upornosti što podržavate na ovaj način i našu kinematografiju. 2 sale prepune, publika izlazi sa suzama u očima, zadovoljni sa onim što su videli i ja sam rekao da jedan od motiva kada sam pravio ovaj film je bio da svakog koga odgleda da ga učini ponosnim ovaj film što je Srbin i čini mi se da stvarno ovi ljudi ovde su osetili taj jedan ponos nakon projekcije. Mi smo mnogo lepih reči čuli od prethodnih gostiju vašeg festivala i počastvovani smo i srećni što ste nas pozvali. Trećeg dana festivala naši ljubitelji filma u Čikagu su imali prilike da vide 3 filma. Dokumentarni film Teslin narod, igrani film Ajvar, igrani film Taxi Blues. Nakon čega je usledila i ceremonija svečanog zatvaranja kao i dodela nagrada. Šta vam je ovo? To je balans stakla. Ovaj se blamirao pred ribama kao i ti.
Molim? A sviđa ti se, priznaj. Si ti bili normalna? Gospođo, moramo da sačekamo da vam muž uđe u gepek. Koga jebe, on mi ovo i napravio, polazi bre! Režija! Pa budimo ljudi, iako smo glumci. Delirium tremens, alkoholno ludilo. To kaže da ste vidan bolesno dobar čovjek. 4 čavčića na čunčiću, čučeći cilču. Zašto vi mislite da ste kuratiji od ostalih? Ajvar ljuti, znaš, malo jači, ali odličan. Ajde znamo tako. Što? Odlično nam ide. Tako se dobro razumemo da ne pričamo više. The award for Best Ensemble goes to the Balkan Line. Jedan aplauz. Ja želim još jednom samo da se zahvalim svim organizatorima festivala na čelu sa, naravno, Slavicom. Ovo je zaista jedan događaj koji ću ja pamtiti u svojoj karijeri i divno sam se osjećao ovde i hvala vam puno na gostoprimstvu. And the best award for supporting actor, ladies and gentlemen, Miloš Biković, The Balkan Line. Za najbolju stvarnu mušku ulogu za isti film Balkanska međa, Miloš Biković. Thank you. Najbolja ženska sporedna uloga dodeljena je glumici Aniti Mandžić u filmu Delirium tremens. The next award we'd like to announce is for Best Actor and Best Actress. Najbolja muška uloga ove godine dodeljena je gospodinu Tihomiru Staniću za film Delirium tremens. A najbolja ženska uloga dodeljena je gospođi Nataši Ninković za film Ajvar. A very young actor that we found had a lot of promise and really was the heart of the film. This is a special merit award, acting. Specijalna nagrada dodeljena je malom dečaku Ivanu Vujiću za ulogu najmlađeg kaplara srpske vojske u filmu Kralj Petar I. Zamolila bih Petra da dođe, da primi nagradu. Divno, hvala. Hvala. And now we'd like to present the award for Best Director. Najbolji režiser ove godine žiri je odlučio da ide gospodinu Petru Ristovskom. Nije trebao ni da izlazi odavde. Hvala žiriju na ovoj nagradi. Posebno je zadovoljstvo dobiti ovu nagradu u konkurenciji ovakvih filmova kao što su bili ovdje kod vas na festivalu. I kao što je Jesse rekao, stvarno svaka nagrada je jedna vrsta potvrde da ono što radimo ima nekog dubljeg i većeg smisla. I ove nagrade stvarno predstavljaju jednu vrstu preporuke i naših filmova i nas samih kao autora za neke buduće naše radove, buduće filmove i preporučuju te filmove možda na neke druge festivale. And the best film is... Najbolji film žiri je odlučio da bude Kralj Petar I. Ne znam šta bih vam više rekao, stvarno hvala vam svima još jednom. Hvala žiriju, dakle, što je još jednom prepoznao kvalitet ovog filma i presrećan sam na tome i zahvalan. Hvala vam. Najboljim filmom.
festivala srpskog filma u Čikagu. Teodora? Ti ćeš dati danama. Oh, thank you. Thank you. Hvala žiriju, hvala našim dragim gostima, publiko, hvala vama na podršci, nadamo se da ste uživali, hvala još jednom prijatno, uživajte u sledećem filmu Laku noć. Ovim proglašavamo Srpski filmski festival Čikago, 7. po redu, zatvoreni. Hvala. Iduće godine u isto vreme. Mislim da je ovo jako značajan festival, mislim da Slavica Petrović sa ovim festivalom stvarno zaslužila jednu nagradu da bude zapamćena u srpskom narodu i mislim da to treba da se poštuje, da se cijeni. Ja sam prvi put u Čikagu u svom životu i mogu vam reći da se osjećam ovde zaista kao kod kuće, među svojima. Verovatno je razlog za to, zato što ovde zaista živi dosta naših ljudi. Vrlo sam počastvovan da sam gost na ovakvom jednom festivalu. Ovo je jedna od najlepših događaja koje se organizuje u Sjedinjenim Američke Države i mislim da je jako značajno zato što predstavlja ne samo srpski film, nego predstavlja i srpsku kulturu i na neki način poruke koje se šalju kroz festival su poruke koje su razumljive za obične Amerikance. Mi imamo kao deo našeg mandata i predstavljanje Republike Srpske u Sjedinjene Američke Države gde se bavimo i sa kulturom, ali naravno mi smo tu gde služimo kao jedan most između naših ljudi i svoje matice. Mi već godinama učestvujemo da promovišemo i književnost i srpski film i kroz to da promovišemo Republiku Srpsku. Tako da je to jedan vrlo značajan deo našeg posla. Jako važno za nas, našu dijasporu u Americi, da imamo ovakav događaj. Za našu djecu, za našu publiku je veoma značajno, pa i za Amerikance. A najveća radost i zadovoljstvo na ovom festivalu bilo je raditi sa ovim divnim ljudima koji su bili gosti festivala iz Srbije i koji su na najbolji način potvrdili svoju vrhunsku profesionalnost, ali i izuzetnu energiju i jednostavnost kojom zrače i za koju sam im beskrajno zahvalna. Svojim prisustvom su dali težinu i važnost ovom događaju, pa ćemo nastojati da festival svake naredne godine bude još bolji, sa kvalitetnim filmovima i vrlo reprezentativan, jer od ove godine najbolji film sa našeg festivala biće prikazan na First Coast International Film Festivalu na Floridi u Jacksonville. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim sponzorima ovogodišnjeg festivala, jer da nije njih ne bi došlo do realizacije Srpskog filmskog festivala Čikago 2019. godine. Svim prijateljima koji podržavaju naš festival, odboru Srpskog filmskog festivala, stručnom žiriju i svim saradnicima koji su neumorno radili 5 dana zajedno sa nama, počev od gala partija pa do zatvaranja festivala, kao i saradnicima u Srbiji. Hvala vam od srca.